mu gihe isi yose ihagarara yumiwe imbere y'umwijima w'intambara, hari igisirikare kimwe muri Afurika kitajya kimenya ijambo gutsindwa cyangwa gusubira inyuma. RDF ntabwo ari igisirikare cy'ubwishi bw'ibyuma cyangwa intwaro ziremereye, ahubwo n'umusemburo w'amahoro ukoresha ikinyabupfura n'umutima nk'intwaro ikaze kurusha amabombe. Uyu munsi amaso y'amahanga yose areba u Rwanda nk'ubuhungiro bw'imeruka, aho umusirikare w'u Rwanda ahindura iyicarubozo akarihinduramwo amahoro, akagarura icyizere cy'ejo hazaza aho cyari cyarayoyotse. Ariko se n'irihe banga rihishe rituma RDF itagitsindwa? Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe amabanga 5 y'indashyikirwa atuma igisirikare cy'u Rwanda kiba icyitegererezo muri Afurika kurusha ibindi. Tugiye kureba uburyo ikinyabupfura gishobora gusenya umwanzi ataranatangira urugamba. Byo bategure kino cyegeranyo nakibagezaho. Nitwa Ndayambaye Jean Claude. Mbere yuko twinjira muri uru rugendo, kanda subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibindi byegeranyo nk'ibi, kandi ukande like niba ukunda ibiganiro byungura ubumenyi. Uraza kutubwira muri comment ingingo yagutunguye kurusha izindi. Sangiza iyi nkuru inshuti zawe kugira ngo dusangire ubumenyi bwisumbuye bw'uburyo u Rwanda rwabaye inkingi ya mwamba mu mutekano wa Afurika. Ku mwanya wa 5 turasanga ubuhanga mu kurwanira mu bice bitisukirwa na buri wese. RDF ifite ubushobozi budasanzwe bwo kurwanira mu bice birimo amashyamba n'imisozi miremire, ari byo bita mu Cyongereza jungle and mountain warfare, aho ibindi bihugu bifite ibikoresho bihanitse ariho bikunze gutsindirwa. Ubu buhanga bukomoka ku mateka yo kwibohora no kurwanira mu mashyamba mu bihe bigoye. Imyitozo ihabwa abasirikare mu bigo nka Gabiro hamwe na Nasho ibategura guhangana n'umwanzi aho yihishe hose. RDF imaze kwerekana ko ishobora guhiga umwanzi mu mashyamba adahigwa, kandi ikanakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga nka drones zo kugenzura zinashobora kurasa. Combat drones zifatanyije n'ingabo ziri hasi zimenyereye iby'imirwano mu buryo buhambaye. Ibi byagaragaye muri Cabo Delgado, aho inyeshyamba zari zarihishe mu mashyamba ya kure zizi ko nta muntu wazigeraho, ariko RDF ikazigeraho ikazisenya mu gihe gito. Ubushakashatsi mu bya gisirikare bwerekana ko RDF ifite ubushobozi bwo kurwana intambara zidasanzwe, aho badategereza ko umwanzi aza kubasanga, ahubwo bamusanga aho yihishe. Iri banga ryo kwisangira umwanzi aho yihishe nibyo bituma RDF itinywa n'imitwe y'iterabwoba. Ku mwanya wa 4 haraza ubufatanye n'abaturage, umwihariko w'igisirikare cy'u Rwanda bigatuma gitandukana n'ibindi bisirikare bya Afurika. Ni imyumvire yuko ari ingabo z'abaturage aho kuba ingabo z'ibirindiro. Ibi bikaba bishingiye ku mateka ya RPA binyuze muri RDF Citizen Outreach Program. Ingabo z'u Rwanda zifatanya n'abaturage mu bikorwa by'iterambere nko kubaka amashuri, amavuriro n'imihanda. Cyane cyane mu cyumweru cy'ingabo mu mwaka umwe gusa, abasirikare b'u Rwanda bashobora kuvura abaturage barenga 150 ku buntu no kugeza amazi meza ku baturage batandukanye. Ibi bikorwa bituma habaho umubano ukomeye, strong civil military relation, bituma umuturage yumva ko umusirikare ari inshuti ye aho kuba umuntu atinya. Iyo uyu muco RDF iwujyanye mu mahanga nka Mozambique cyangwa South Africa, bituma abaturage babaha amakuru y'ubutasi, bikaborohera mu gutsinda inyeshyamba mu buryo bworoshye. Ubushakashatsi bwerekana ko winning hearts and mind bishatse kuvuga ko kwigarura umutima cyangwa imitekerereze ya muntu ariyo nyingi ikomeye RDF ikoresha, kuko iyo abaturage bagufitiye icyizere, umwanzi nabonaho amenera. RDF yerekanye ko umusirikare ashobora gukora akazi k'ubuganga, ubwubatsi n'ubuhinzi, bigatuma igisirikare kiba umusemburo w'ubukungu bw'igihugu mu gihe cy'amahoro. Iri ni ibanga rikomeye ryatumye RDF itigera itsindwa urugamba. Ku mwanya wa 3 haraza ikinyabupfura n'ubunyamwuga mu miyoborere ya gisirikare. Ikinyabupfura niyo nyingi RDF yubakiyeho, aho umusirikare adafatwa nk'ufite imbunda gusa, ahubwo ari nka ambasaderi w'igihugu cye aho aherereye hose ku isi. RDF izwiho kugira politiki ya zero tolerance
ku myitwarire mibi, ruswa no guhohotera abaturage, ibintu bikunze kugaragara ku bindi bisirikare bya Afurika. Raporo za Loni zigaragaza ko u Rwanda ruri mu bihugu bifite abasirikare barwo badashinjwa ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina mu butumwa bw'amahoro. Ubunyamwuga bukomoka mu burezi buhabwa abasirikare, aho amashuri nka RDF Kamanda hamwe na Staff College i Nyakinama yigisha abasirikare bo ku rwego rwo hejuru kuva muri Afurika yose. RDF ntabwo yigisha gusa kurasa, ahubwo yigisha ubuyobozi, leadership, amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bwa muntu, bikaba umusingi wo gutsinda intambara mu buryo bw'amahame. Ibi bituma RDF yubaha inzego z'abasivile n'amategeko y'ibihugu ikororeramwo, bigatuma yakirwa neza n'abaturage ndetse n'abayobozi b'ibyo bihugu. Ubushakashatsi bw'ikigo cya Africa Center for Strategic Studies bugaragaza ko RDF ari kimwe mu bituma u Rwanda rugaragara nk'igihugu gifite imbaraga zishingiye ku kinyabupfura. Iri banga ryo kubaha amategeko niyo ntwaro ituma RDF itinywa. Ku mwanya wa kabiri turasanga ubushobozi bwo kohereza ingabo ahari ikibazo mu buryo bwihuse. Ubushobozi bwa RDF bwo kugera ahari akaga mu gihe gito cyane niryo banga rya mbere ryatumye u Rwanda rwitwa The Firefighters of Africa. Urugero rwa mbere rufatika ni urwo muri Nyakanga 2021, aho u Rwanda rwohereje abasirikare 1000 muri Mozambique mu gihe kitagize mu minsi 2 gusa nyuma yo kubisabwa. Ibintu byatunguye amahanga kuko ibindi bisirikare byari bimaze imyaka 4 bibyitegura. RDF ikoresha uburyo bw'amasezerano hagati y'ibihugu, bilateral agreements, biyemera guhaguruka vuba bitanyuze mu nzego z'ubuyobozi bwa Loni. Ibiterwa nuko RDF ihora ifite umutwe w'ingabo standby force witeguye guhaguruka isaha n'isaha, kandi bafite ikoranabuhanga n'uburyo bw'itumanaho bupanze neza. Mu gihe gito RDF yari imaze muri Cabo Delgado yabashije kubohora imijyi y'ingenzi nka Mochimbo wa Daraparaya yari yarigaruwe n'inyeshyamba. Ubushobozi bwo kuzimya umuriro butuma u Rwanda ruba amahitamo ya mbere ku bihugu bifite ibibazo by'umutekano bikomeye kandi bikeneye ubutabazi bwihuse. Ubushakashatsi bwerekana ko umuvuduko wa RDF utuma umwanzi acika intege agifite umugambi wo gutera, kuko azi ko RDF ishobora kumugeraho bitunguranye. Iri banga naryo rishingiye ku myitozo ikaze ituma umusirikare uwo ari we wese abasha gukora inshingano nyinshi mu gihe gito kandi mu gace gato cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga ubwitange mu kubungabunga amahoro mpuzamahanga. U Rwanda rwabaye icyitegererezo ku isi mu gutanga umusanzu no kugarura amahoro, aho ruri mu bihugu 4 bya mbere ku isi mu gutanga ingabo n'abapolisi benshi muri Loni. Imibare igaragaza ko u Rwanda rufite abasirikare n'abapolisi barenga 5900 bari mu butumwa butandukanye, cyane cyane muri Central Africa. RDF ntabwo ijya mu butumwa bwo kurebera, ahubwo niyo yashyizeho Kigali Principles zishimangira ko inshingano ya mbere y'umusirikare ari ukurinda abasivile niyo byasaba gukoresha imbaraga z'umubiri. Ibi bituma u Rwanda rwitandukanya n'ibindi bisirikare bikunze kunengwa guterana abaturage bari mu kaga. Ibyo bituma Loni ihora isaba u Rwanda kongera ingabo kubera icyizere barufitiye, ari nayo mpamvu RDF ifatwa nk'inkingi ya mwamba mu mutekano wa Afurika. Ubushakashatsi bwerekana ko aho RDF iherereye icyizere cy'abaturage kizamuka ku kigero cyo hejuru, kuko bazi ko badashobora guterwa n'umwanzi ngo RDF irebere. Ibi byubaka ishusho y'u Rwanda nk'igihugu cyiyemeje gukura Afurika mu icuraburindi ry'intambara binyuze mu bikorwa bifatika, aho kuba amagambo gusa muri diplomasi.